AJ Insoy. New day, new vlog, new challenges na punta. Okay guys, ang challenge mo karon kay my heart went oops reaction with tell. Iya kong bantayan kung mag-react ko or dili. Then ang among kwan kay 3 lang kung mag-react ko, syempre automatic challenges. Then watch till the end kay nakoy surprise sa inyo So okay guys, dili na may magdugay-dugay, mag-start na may. So okay guys, sugod na may. Ako guni. Walang talaan. Dinedit naman siguro na nila yung mga kwan. Wala sa timing. Kung imo nga size on. Wala. Makitaan. Oops. Ilis-ilis naman sila. Wow, gusto mo dito. Oops. Shit, bitch. Don't ask me who I be on. I'm just trying to hit it with my Gucci on. My heart went oops. Pretty. Kaya ginatuyo dyan nila nga ipadod sa camera kay para makano dito. Pero siya talaga. Hina. Wow! Bayot mo siya guys. Wala yun? Lantawa. Ako yung mulantaw sa akong reaction. Di ba ako yung reaction na mo? Ilan? Katong kuan, no? Katong mapalit. Di maliw. Bayot. 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 Don't ask me who I be on. Bayot. I'm just trying to hit it with my Gucci on. Atong kabut-an. La. Zero reaction. Isa pa? Isa pa. Last, isa. Kung wala reaction, wala. Ayaw dong, may lang to dong kaya. Buksan na siya. Charot lang, hindi ko mapili sa... Ano itong kapuyag edit ano yun? So okay guys, zero reaction, wala ko nag-react. Walang talab. Sabi mo. Loyal na jud ko. Get. Ito siya ulit, talab boy. So guys, next clip. Surprise na ako ninyo. Birthday gift from my one of my inspiration. Watch. Ayan, happy birthday sa'yo, AJ Insoy. Thank you for supporting us. More birthdays to come and just enjoy your day. I hope you're having a great one. Yun lang, ingat ka palagi. Stay healthy and may God bless you.
So okay guys, nakita niyo si Coach Mav, di ba? Nag-greet ko niya. Birthday gift, video greetings from Coach Maverick Bautista from Max Phenomenal Basketball. Coach, thank you so much thank you sa pag-greet sa akin at masala akong ginanahan mag-ensayo. Coach, thank you. So mga ko guys, marami reaction, umana ko gigreet ni Coach Mav, umana ko pasalamat ni Coach Mav. And this is my 19 years of existence. So okay. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment for new videos and para updated mo sa next video na mo. So this is AJ, this is Telltale. Stay home, stay safe, God bless, and peace.